wo hwe edoma edi nana Kwame Baffoe otoso na ye chia Nkoranza Manhene achia na chese ne manfo do ne ye papa ne manfo do ne pa wo hwe edoma epuo edi nana Manhene achia ne manfo edo no wo hwe se de nipa dodo epu na afensu oboji na naso eye na no na chese o manfo no eni gina na ho ye pa Nana Kwame Baffoe a wotoso enan Nkoranza Manhene eno no wono ena chese wayi de ti a watwe de ti na wo bayi ananom atankonwa no wono Manhene a woda ho no mo se wohwe ba mai ya no kwasem ni ne ho akono yi na konwa ena eso kwabrane na dehye na brempon ene na chiame ena wonu edi animu ato sante kama se de Ghana ya henie ezi hye no ma ne eya akono no ene so remantum tuntum ene afna ebo no ho ba nyina so tuntum ayese o Manhene nani abri yie pa ewo ahase ya enye asempetro Nyansapo yento aso na yemfemfiri adra menua beso.
time over yeah.
one district, one factory, one D, one S. Sanity. Nana Ado Dankwa Akufuado. Ado Agenda 111. Ado planting for food and jobs. Nana Ado Dankwa Akufuado. Ado Gagai. Ado Premai. Nana Ado Dankwa Akufuado. Ado Stampede. Mama Ba. Wano Eneno. Yo, Sanzaneba. Sanzanina. The African Messiah. Ghana Mampong. Nana Ado Dankwa. Second lady. Yes. Ado Dankwa Akufuado. Ghana Mampong. What is second lady? Yes. Ghana Mampong. Ado Showboy. Ado Gagai. Samira Balmia. Nana Nyansapo. Asantia mamani amani wale sepako dansa soze fitwa na kesele diva Nkoranza Manhene ena akochia akochia Ghana Mampong na Ado Dankwa Akufuado amakoma ko sanana no yela ajakuraja nyankwata woso mudifo ajakuraja susu nyankwata ya nemrikasa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya